Ai. kore ke hufanga moa hinga hi talfa tapu ko tope fa o atu pe mihin kai ata moa fa inga mari ko ne pongpongin ke fa hoko to ai mo proklama ko ye ko fat fonu fo o pe mo pive ni pi kala pe mi tong ek ko kore ke fatulo watu pa mo fata po atu ke ho ek ka ma ha ata klotu ata fonu pe pe fo ke tonga ko tope ku ke mamata mai ke tau proklama ko ia I ahoni fata ngo pe ku ngole re atu tau proklama ke tik mo tol ki apina lava ke mau ke tau inasi e proklama ko ni mo kata ke share te tau proklama I he pongpongini foki o ku fifia ke tai lerei ke tau proklama he pongpongini piven piukala pe me tonga eki ke whahoko ma proklama ko ia ke whatu whanua fo au I he pongpongini pe ku whataonge pe ko e hoko atu pe ni me he tau proklama ko e ane afi aia I he talanoa ko tau whahoko ane afi whataonge pe ku ongo lerei atu ka teki motol piven malau tau mai pongpongini ko ilo pe ko e hanga ko lau ko to si ipe to pe ngai aho si ipe ta wa ko fili ka to gilava ke fa malo lo rei fe ha ke pongpongini
Ora ta la sol. Goia. Ko le te pe ke hufanga te pe fa ta pu. Goia. Oia. La ai ke fai ki program le jo he fitu a deu. O toga ha ka ko valu tol no ya. O kama ta pe ke alu pe fo ke bea ko ke fatonga ko si no fe ma ke te anga ki malolo. Ma o sin. Ko nga we. Mona. Ma tol fo ki ta fit fo solo ma o si. Tali pe ma tol ke fili. Tali fili pe o quai fo che vai fo che foi tu a fase o kala fio o ku benefit ya atanta fitu Koi kono era ko ki foi colonia pe o fa Mona be una fe pikita ki pena to wa je pe ke te ya ha fo no ya o de lo be me ha de o ki pe lo pe ki to molo ki to e walking distance Koi kana ma os takai fu mai tolu ya u kolonia ka to ko taimin o po to kon ge fangi wa henga go he neo ngo pe solo mon pe ma huinga ki te ku o ma huinga ki anga te ku Koi pe ma pe ki anga te hu ake malava ke tau ke te ma o hatimi ke te ngau fo ata kai lava fai u reform ko liu ai sistem nga o sol e fa lahi fo fa tala no tala no he ma fai ka ko mama ko ku au solo kai pe ke a me fe la ve ma fai fo tu ko ai konisu to ne ko si ai be ko fonga nga o fatongia function fangi me ke fa ton kai lava ke fetari ui aki kai lava ke ne o mai me ko pule le Mon la ya pito. Ai ko fakela o Mario ko mo wa. Very noble of it. Goi. Ko mon ya pito ya ko tu ko ta inimi ko ange ko lau ko mon ya pito e fa matalo ke fai ko foi kamata beni ko lo pe fa ko ngai foi lea ko ya mo ko ya ke mo humo ki fare area o fai riu ko ngai te mi ko o ku tala mai he ka u fai ko ni ko ke na tu ki he ki ta fa ke pa to ang na ta mai ko se ko foi me ai ko tala no ai pe ke pe ni ko ta mai pe te na o to ma fai tu i solo ko tai fu ko ke te lava yo fa ka fa ma ka tu ngai ko to fola ni afio ni pe mai wai me ko ke fi mari ka pa te tau ho pe fai me ta tau o ha me te o tau amana ke ka ola ke o hinga ai liliu ke meet ai fra am amana ke ani afio ka pa ko ni afio ko ya hana ni me a pa tra mai ko ke fi mari ke bulang ai Olha, Vitor, pa ko fa ko se ko fa kai fa ne fiafi ke le pe o campaign la ia na fa ko ngai campaign me ko ya ka ko o vale o fa ko mai ko to ta fitu ko ma o to ta fitu ya tari mena to ke aho ta valu kai to hi pe ni e na Filipe ma o le pe os ke fa ma o pe ko le pe ni ta fa ke fa ma o pi veni Oia solo. Ko u na ka sa fu ko ye te ta fu ka to. Tapakina ki olunga aski olunga ke fukai tai. Ko te o se te nga we pa te to tai mi ha ke pe ke te awa ko ke a fili. Te mana va le. Te awa pe fukai tai. Ko ne afi fok mo ne pit ko ne afi na tala no he fu ka venga ko ni ko i he teknologia i he balante forma ma fofo ka mata tala no he connectivity ma hu inga ko no ai connectivity he me fa teknologia pena ela vai ke tala no me ai he ta fa aki ko po ate mo ngai foka ko mo tu ko na fa ko po ate hang ko la ko na ke o mai asia ko he na tu di mo la ko ka po ate na pure ko ki he ta fa ki nga we pe os ke pe na ba he panga no nge au pe na tol
Ai na kai ke uhinga ia ko na atu o te whahamea ko at peo pensoni atu ki ai. Na tatala noa foko a o mai ke ta wha koini I he ngāu e kona ke whai he poate pe a whiri koe ke alu ke he poate koni na whakataha e ngahi kautaha ke he tolu whetu utaki. Na ke ngāu e ake ai ho expertise ho ta whaako ho ngāu e ke lawa ke mau tuku hifo ake e. E anga ko to tongi koni ko tau ngāu e ko he proud pe no lawa whai ngofua e whetu utaki pe lahe ngahi live stream me Facebook a ko me tonga he ngahi ahoni. E ko koret ke hoko at pe mu ai ka ngai te ki o at pe fangi fehu ka hu mai ka ingana na kore mai te na o mai pe fangi fehu to fa hu atu pe lo tonga pro kalama o ya fangi fehu me na io na fehu ya na fi bimena o mai ko fakau ka un ko atore va ki fehu ke fa ha va kai ki ai ai ko ina pe ke ne hanga to o tataki o go awe au solo ko isiu ko ni tatano ai o ko it's a complex system pa ko tokanga au bito ki mahino e kakai hanga e fatano malu mahino ka au fakau ka ko inga ni na ko hanga o talanoa foi dimension eta ai ya ki dimension ka koe ngai whihui ako uhinga ki aisolo. Ko mai whihui ke nehanga o mai mahino he mea tatala noa. Koia. Na ke tala noa foki ke taimi ko koina e mamawhai na ngau e ki pe fo i leine taha. Na ngau e pe fo i leine taha o lawa ke tufaki mea ko koe he mea pa na mamawha rewa e ngau e. Pe na muhanga rewa whenga i ke ngau e aki. Ka na ke tala noa he kei polo pe na hau ai whihui he fo i kei polo koina e whakatoka. Ana kita no foka foi ke polo ka foi leine pe taha na lava ke ngau aki kana mo fenga ele ba ngau ake foi leine wanoa na ha fe hui ta fa aki ko ya he ta fa aki ko ya ka pau ko foi leine ke polo ko na mo foka toka to koni ko ke tuku hifo e tau internet ke ma ko hare ba ene feka unga aki pe mo Pacific e ke tau ngau e foka satellite ka pau ko ke polo na to io solo Koe mahui ngai koe ai spare, foi spare koe he vai ho mea lere. Imagine ka pau ke ngau nga mea lere ka hau foi spare. Pea ke alu o mate fulo to hau. Koe uhinga e kasifiki ke nehanga provide ai mea hui ka redundancy. Ina scenario pa ho vai, taimi le vai kiki ina teknologia koe. He koe teknologia ko ia, neongo ka ia mea ia heni, kau totong. Ange nau tala noga ni afi, o mai kasfiki ke ne tukuhi fo price ko na ono ngau whanau Amerika ki fo unity taha. Ke paanga e ono no Amerika. O kuinga pe solo Oga ke ayange pe ku mama fei he ko mo we iti pe fe wi e ku fai pe ta mai ka ku fe ma ke clarify ai leva con uhinga leva e fe fakau ko ya ko e kasifikia o ku tu ana ko ngake redundancy kapau e hoko palo parema ki io poi foi main foi tau pe foi makatunga ia na whakaukau ia kasiki. Ka kono u benefit tene kasiki e solo ka matala. Ko benefit lewa ko kasiki tene provide lewa he satellite matu uhinga ke ngau e tai motuai. Lolo tanga tai ko kai ke motuai. Ngau e lewa kasiki a vai lewa ngai foi bandwidth. O ia ko ngai foi tau pe ngai foi hala whakawakawa ko ia o hoko mai ke ngai motu. Maju ngai motu ko ia ngai health center o ngai primary school. Elo time kon hanga ko time covid ko ini. Nai me malava he teknologia ko ni whakakato. Apila to ka to. Kana connect malava lewa o na connect mai ai o whakalere tu o taha pe o live ya to me ko faia. O inga pe solo o rakia whakaukau. O ua ai whakaukau e taha.
ko ngahi project ko ni whakapaanga he World Bank. Whakawak ba mo e-government. Hei kai ke mo onia, ka rewa ko connect katoa ngahi health center, mo ngahi pot ngau ai pure anga. Ia whainga connectivity o whawhia maari ono speed. Ai neoma ini ngau. O moilo katoa pe, e tau tutupu mai mi teknolosia, ka louti haki foi application. He kei vai ko ai mea. Ka louti. O e louti ai ka te tari. Ai pa ko ngahi benefitia na ha o whakataha ia he foi tau mua peta. Ai wage ai pa moe whakaukau koe taha. Ai whengawe aki koe pa moe kau taha i he elemeniti koe no whaire. O e nau ngahi tunga satellite hoko. E koe taha koe kasifiki ia. Koe foi solution na design ia ke ne miti ai mata vai koe pasifiki. Te wate whakata ko ni solo koe ngahi futisi koe na tau kamata ke taime kei poe moalesi. Koe foi tisi tahana e ofia e miliona. E koe ngā koe whainga teknolosia koe au fie maurewa ai coverage ia he foi pimeta. Ai bana fie maurewa ngai fu. Ta koe ngai futisi la lai. Bana muiro pena tu i koe DCC. Koe ngai tisi koe nyo ngau e aki he whainga teknolosia koe aho ni. Paki tisi au peku au mitata. Ono taia mita. Mitata. Au panga pia ono nge au. So ke reduce me miliona ke ono nge au. And then you can take a lava for 2 years funky motu. Ihe price of affordable. E lava so ka hanga fa. Ilo time go ka pau te tau hanga e malava i pe ia ai ke nau ke ngau ia ke foi leni go ia ke tufat pa mo TV content te nau lava he mo ko ia so TV e lava ai pe mo na tau pe ka pau ko asio ko ilo fe tau pe ko fare vai o capa ya mo otea he ki foi mo tueta e lava pe foi tise taha o save pe pa mo nau TV mo nau internet mo nau mobile kai ko via o teknolosia ko ni kai ha fo ko fata no solo mau he ko kuanga ne ai teknolosia tau ke ngau e pe hele pelu he ko tau au sia ia e ko nau fo me pango ia au pito he ku e hu mai e pureanga ko ni lolo tonga o to o foi whakau kau e tuku ki tua. Kai ke nanga to i loi. Ai ko huinga pe foi whakau kau ko ngai ko whakau kau e pureanga aglisi. Kai nga mea pe ko nai popo e aglis no e na roke NT. Kai ke nanga to whakau kau e kakai. E mo benefit ai e fonua. Kau fo ke tuini mai he tangata nai alo ako i Wesite ngai fonua Europe. Panai visionary in sio, panai very realistic in sio. Koe monuia anga ia fonua ni he foi teknolosia na ne anga o nai campaign behind it. O go sia la vai o tau kau ai e pue ngahi mea wha teknolosia he ahon. Kai fok na kai ke me lava ka ngai na alu o ako he feitu o ku na o singa o na to mission kosi kai ke no fa pe ka e le ka tama en he pelu e mahuinga ke tauhanga o fatonga ai foi ma fa go ni ke tau fetu toku o unu mai alo e la laka e taimi mo teknolosia.
Ko te ki talanoa koe piven ki ha no te whaloloto ange ngai whakaukau ko ia ko hamena kai ke uhinga koe na kai ke whiri ai pure anga ko o si ke hoko atu pe ai ko na mo whiri ai ko ke Pacific na ta ki whatalanoa pe ki mua kau atu whanki whehu ia koe nuku loto mai kakai ke o atu mahalo pe koe ke whetaulaki mo connectivity koe nuku tatanoa ki ai kai tupe mo ke o atu ke ngonga ke ki whakawhia mare pe kau tamu koe nuku lahi na whehu ko e ke mai pe ke whehu et ka te koe pe lava uesia ho whiri i kai ke huhu E lawa hou e sia e whiri e kai ke hu. COVID-19. E kai ke hu. Oh yeah. E hu ke COVID-19. Solo. Oe pureanga tawa tai nai. Oh yeah. Oe konisu done ne o mai tawa tai nai tawa. Oh yeah. Oe o kai ke o wa ke ahoni o ke uhinga le rei ka te au ai whakamalohi. Uhinga le rei ka au so ai hu e solo. Oh yeah. Whakamalohi ka ke uhinga le rei ka. Oh yeah. Eh? Mone apito. Ko whehu. Ia ko ne kai pe ka me uhinga le rei. Oh yeah. O ka ke whakautu ai. O poini ka. O ko loto ke ilo e magatunga hono whakamalohi. Ke magatunga i e whiri. Koe. Ko whehu ene taha ko mai koe ni. Maha ko whanki whehu koe ni, mahalo koe ki hange bene ha whanki tafi ki tau mua. E kenga pi veni koe hane lau ki he longoa a koe ia he o hoko he holo mui koe tonga tapu walu. O koe ni ihe poa te koe ke nau fie maari e. O hake pēna ia a misika tu waki asia a sengia ka keke asia pi veni ia. Koe whanki mea koe solo. Uhinga ia koe tau o kempeini pe o ange ke kakai. Kai oe whai ho tau roto. Uhinga o ange koe ke kakai. He koe kovinani te kakai mau nau o tua. Tuange koe ke au koe whanki longoa koe a solo kau hanga pia o whamalala isiu koe ia. Koe isiu koe ia na e loloto ange mea koe nau sio mai kai. Ka moi mea koe o asi mai me he kua timi. Mandui ko kua timi ya. O kai ke nau whatarat pe au koe o kai ke o smore ngahi nau e uhinga le reia me ai. Hange tofe ko tano kon. Ko ne more pe me ko uhinga le rei o kai ke whakautua. E anga i whakaukau. E ko tala whatongia ko pau ke rak mama o tata mai ke whai tutun te whai. Sai. Koe isiu koe tonga tapu walu. Dai mea ke solo ka pau hanga he komiti komiti whawahenga koe me ki he poate. Ada pe mo tu o wai ai fika official to whenga mai ko sai. Ka koe information ai o mai. Koe ongo whakafofonga patoa loa i tonga tapu walu. O na mere upu na wai. Koe ongo tamake he ni o kakawa ti mua. Sai. Koe tala noa lewa na e whai. O lahe ange whainga maarie ki he patoa. Ke wini a tonga tapu walu he ene toko taha. Ene toko ua. Pena tala noa koe mea koe nei whahoko mai whafonga koe nei pula auti. O koe ke loto ia ke ose whiri pa ne toku pehe kapau pea. Pe o koe ke loto ia ke ose ange whiri kua hiki a tonga tapu walu me he patoa. He koe wahenga patoa. Pe magatunga he ngai mea koe e solo nau whaalawe pe. Koe mga whaa koe ni e tau whenge wha maa bobe whonua. E toki makatu unga pe. E toki makatu unga pe hono i kunai umea koe a. He lau maaria koe whi lau lau.
kai ko hasio kita, kai ko hasio mafai, o kai ko hasio tuunga. Maka pau te ke sio pegai ko ngai toka terine na mau malanga e mau tolu ki mau poate. Ai ni pea kula as mai pea me mau kau me mi pa. Na kai ke pehe ke o mai o ku ka wate ai fa ko kakau pa mo te fa ko. Ko foi fa matal na mai na fa to mere molo. Ko mau fa kau leva. Anga ko kai ke fea ke mau o mai ko vi fo mau ilo fo o mai fo ke ki komitia fo report ma kai ke fea ke tau fo hoko atu mo amanaki ai kakai lo tonga tau ilo wai I speak o asi mo ai tau wa ai ko fa kau le wana fai se up mo pate mau ingang ke taivete fo mape fo lau ka tau hao me aispeki. He o mai tau whainga iko, whainga laongo whakatangata. Ka iku siwai a manaki kakai. Ko lau maari e na whaia ko. Ka nea ngoe longo a ko fumea ko longo aia solo ko fu. Tale le tapolo kalama mo longo a. Mei ane whi talo politika agrisi mo longo a. Ko longo a ko nau whakanatula ia. Pe koe ko hame ai ke te hanga hange ni hape mai utu mange hame wai ka ua ai ke wiwiku hange ni te fe mai wai ka wai te fe mai nau ha mo wai ai ko kuhinga wai ngai me o natula mo ngai nau fa natula e fe mai ke tau ha tau ki ai ka ko ngai fo nau pe pa ke hoko again fok mai be ke ausia Wangai kau Ega que te vala ma pe pa vari tu te fukumala. Te ha me ko misi he foi Imagino pe ku tohi mai pe ka whanongo na tamai imagino ai taripa me fa mala ala ko ke fai. Na ta ostala no foko mako fa ausine pa ta fok ta wai ke ta connectivity na ta tala no foko ki he uhinga kona saine contract mo e Pacific pa kona ku te fa matala mai ai uhinga ko o mai e Pacific ke to kon ke foi ke polo ko fe beta na to mai ke o atu ko ha tu nga fa muy ku ai ko ai hopo pure anga mo Pacific o stala tu ni pe ke lere pe hopo ko ya ko arbitration pe ia kono moni ko fakatala no fakaloto ko via ai pe mo ua kai ha ki hauia solo to toge silinika mai se vesi kai mo e kakai o kai ko poilia ko hopo kai ke ko arbitration be pa ko wilo ya pe ha me ko kai na na fitu taki mai be na doluia pe te fie kawange ke famoni no ke hopo i ko pure anga o tanto neutral if they need it pe ko pure anga pe ko na tolu ku ka te ke fa matala be foi lau mari te tau pe e pa huinga ka huinga we so if I ever get to government if papa ko huinga ka pau te pe ko mau lava ki fare ale mau fo ma kawe ai fakau ai foi fakau kawe ko kasiki ko ma ka kono mau en so kono mau en e toi la he mi fa more ka tau tolu ai ko cost of ignorance I love education costs money but cost you more if you don't ai wa ke ko ne ko foi project ko ni kasiki dan more why pesilin get more au toi fa more angi ai na he kai ke na hanga he ko rate ya ko ya na mga tunga ya na launch foi satellite ai Januari wafta hiwa o mai le foi tau tahani mai hange ha foi lifespan ya in ka pau hange be ha me ale ko sta mai ko mo i me ale ko na foi tahani kai ke mo i be ne ho atu ai ka pau ke mo i be ya o tai to tong ile va ngau ki to ani me ya for the next pa mo i be for the next
5, 10 years ke le ta to and uhinga na fai na ai ngai makatunga le ia ono negotiate ko ya na fai he good faith sai ko ne fai halaki ko ni o fai ko ni o ai o alo au ke me amatu ko fato don loya ya le volo ko ni miliona pe foi o sempre foi o bom lá que foi pega foi jemba arbitrations kai ke hanga he pureanga fatonga ai mau ku hoko sia eu ki wa kai ne Io, así. Si eu quisio aqui que Macau, amigo. Oye, sai. Io. Bene que alam mai Macau mate. Ka koe ia koe whakau koe mau. Ka pau e toi ri negotiate mea koe ni e toi ki mamafa ngata to. Mana te ara ke reitia te au ni manoa. Oh, kako foi tell ni manoga that's another 14 million I mean go sio ka tau sio le vai ka tau lava sio le cost oi in exit Oi ma tu ko tau mo wa ko fa mau ko me na te fai me na ka te fai ai do ton de na mo e fa ka oi me na ka tau fai Ai na lava lava he fuaia ke polo ke ne fai tau i government pe kusaianga no fai he Pacific ai i solo io sai ke o hanga ai ko foi ke polo me point to point pe me suva pe ki no galo pe ki pangai ha pai pe ki vava ki ne ya ko ta ke polo ki niwa ke polo ki ewa po ke polo ke ngai motu me ngai health center go tu i fare vai o tu ati no mo ka tu ati fe tu ke ka pau tu e a pe foi ke polo ko ya ka pau oh io ai ele he ke la vai he ke polo ia ka ke pana ta fa no fo pe o fa ta pe ke polo he ke lava i ka mendia ke au ke ngai motu mo ngai feitu ko na ke la o ke lava fe ke polo afe ki ai ko pau ke tau te take ta fo ya fe fo o ke u feitu ko ia ia e ke je vari pe ko ke ko whakau ia au sia ko ia sol angai pe ko fa la no ave la o mo mafai o tu ko sino que te whakau pe kita e au e no muka he te whakau pe ka foi ke polo ki ai le au pe ia ki no muka o ia malo ko se te manatui ko ke polo ia ko teknologia mamafa ia o mamafa nge ke polo he satellite pe ko whakau whakavare ka pau te tau ke polo ki ngai motu Ake ako ko hano tamate ake hamalan lang. Tuke ka pau fi ke polo manda ko loto pe ka be ko na ke polo pe o te ai satellite. Koye. Ka kone ai kone toton taha pe na ia I whakau whapoto angi ka pau tau ngau e internet he laine ke polo pe tau redundancy ki hafo I form me taha ange ko satellite. Ko nga ka hoko ngai whakatamaki e lava mau e taha ka tau return he taha. Ka tau ngau e ka taha. Ia pa kono sai ko o satellite ia taine miki. Te hanga. Pa whiria whato he taine miki. E te hanga o reallocate holo ai ngahi laine. Koia. In a place of a pattern, the relocate ia u laine me niua mea o hao alke fitu o motu. Ko whainga advancement ia he teknologia. O kune ai whakaukau kone connectivity
ke si hono whakamore ka si e price o pay he kakai. Koi. Mana toi ko teknologia ia ko na tula be ke mamafa. Hono u component mono u materials mono u equipment. Tau tano be tato he lau million na. Ka koe katoa e whakamore ko ia pau pe ke foki mai o calculate ia ke foi unit price ke ave ke consumer. Koe whakaukau koe pe ko hau ni to tongi katoa ngai fu satellite mo ngai fu teknologia mo kei polo. Koe tisi se loe mo TCC pe koe pulea. To tongi ia he kakai tuku hau e whonua. Consumer, koe marketia. E pau katoa pe koe jaha kau tahau ni fua whakamore. Koe kakai pe kau iusa pe. Fumea whana tūra. Ai koe uhinga nai mahu ingai ke motuan pe hake ko agrisi. Ke mauhanga whakaukau i ngau ea ke tau kei na aku mau. Ke reform e foi industry koe ni technology mo connectivity. Kai lava ke reduce e kosi koe uhi ka kakai e whonua. Koe lau maari e me whakaukau. Mahalo ko ose te u whiheu ia koe ni ko mai heni. Ka ta hoko tau ai i ho tala noa koe he ngahi reform koe nai whahoko ke tau technology, ke tau connectivity ka tau tō. Na tangata ko ane a whi i whee solo. Ai na ta tala noa whuka ane a whi o ta hau o ngata i he osi koho mo... Iyo, hange ka jako mantu. Tuka ke ngau whakoke. Iyo. Koe whakaukau koe ke ave ai ke access mai ngahi motu ke TV. Ego mantu neongo economic benefit solo kau gai mai social element social benefit koe whakaukau koe na mauhanga na hanga iau o whare mo whotutu ke oa toi awai wahe ngai puate ke koe nie tolu. Ai koe puate a TPC o shareholder pe se te te au ai kakai. Koe ngai ai pure anga. Koe pure anga fo koe panga tu haui. Koe panga tu hau e kakai. O TPC pe se te au moia koe kakai. Koe tonga pousi pe se te au moia koe kakai. Ka koe solo. O wai office a TPC i tonga wawa niua ngai mu. Wai nau katoa pe ngai office. Ka koe ai pe ke whakamaketi e doi outlet e nau whanki. Koe whakaukau koe nei hake e whakaukau ke reduce the cost. Ka oe fua he kakai katoa futaua e tolu. Uhinga pe solo. It was well established pe a TPC, well established a TCC. Ka koe mea koe ke whengau e aki. Hange ea koe hawa koe iuran mo iuraki. Kana mau whei, kana koe whaam koe premia malolo. Pea ka whewhe hono liriu e mindset ke mahino koe ounau toko tahape. Neongo o tolu e ka koe ounau toko tahape, koe kakai. Koe whatonga e tō wholofola ni a whiona e pehe. Koe kau puate ke tuwe na ua kau noa koe he mea, ka na ua mai o whakaukaui ai lelei ai se holta. Wari e masi, ko sio to mana tu ya ke foi to vola. Na ai ni la ve ai ke kau se holta. Koi. Ai mau inga ko kai ke. Ane kau fu solo fa nga me ko na u. Na la ve gan yes. Na kulava o identify ai mahu inga ngi ke o mai e kakai with the expertise. O e whahinga industry ko i composition e poate. Hono o mai e kau elite pe ko kau retire ko kau o eiki. Ko ngai makatunga ia ko pehe ko ngai makatunga ke ave ke tau no sociale traditional. Ko tau tala no pe ke panga tu hau e kakai.
O ke pe o whakapoto ke o mai foi makatunga ko ngā kua koe whai whekau ke wā se a he kua te koe. Wau koe Nobel ke wā se a kua te koe. O ke pe he solo i he fukonga mā whakapoto. Ane whuki i pivena ta tāna noa ke ane a whi. Mai halo kone anga maheni na nau pehe ko sai e taimi koe. Ko ke tainimi whoki uku. Ke kia hane kaunga ana mane tokoni ki hanga au e poa te he tainimi he. Ke tau au tatonu whuki o mai e pe kakai koko u nau tau kei. Mo nau poto i he fui malai ko ia. O ave ke poa te tatonu ko ia. Oi sol. Nei ai mahu inga i a kirisi e. E foi taimi ko i nei ke whai ki reform. Me pango koe ma wawe ni ma lolo. O mutu ku ai he foi mafuri ko ne pureanga. Ka koe ngawe na mau whakaho hoko ki ai. Mana tui kei whetakai pe TPC apa moe ngahi mea koe anong. Wai fu tau ana langa i popua he. Kono whakau ke au e pime fu foi tau koe au ki niwa. Kau whe maure vai ai koe kalas tau koe mamaf. Whe mau ngai teknologi ai. Oku wange pe koe lau. Whe mau hataha au le olahi. Ke kaila pe me popua o au ki niwa. Sai. Koe whakau koe na mau hanga koe o whenga ke streamline ai connectivity. Ka pau ko sai ngai kei polo ia koe niwa toka mihengi haapai. Na mauhanga pe o redirect ai signal TV me TV station a tongani whakahifo i lalo hi kei polo le reo whakakake hake ai o wai pe ki tau ai TCC pe broadcast pe ia iai whiunga bea pe mo hapai hifo i hapai hifo i kei polo koe a kaka ngawe kono streamline ia efficiency e connectivity tataha ki vavau wai ki foi tau ai TCC ia broadcast ai na tol ai pa pen tempo kau ai matematonga pe tau ai i kareo le mai me ko ne live mai pana TV tonga ko ne sio ka do vava mo hapai e foi me ko ke more hasirini ai ka ja has foi peni ure ta kei polo o si ai peia taua o si ai peia pa ko me ta na ukawa ia no foto hange ko ni sol na tata no foi line ko algo físico foi line ko au tolunga o no koia foi o no peia ai ngo mahanga o light up o comfortable polo ai kata pe ko maru fu time fe mo ki nan ko to ta me telefoni o mate kai ke ka hu me fata no ko foi tolu ngea ure vai ai ene ko na fu ngo ngo te ke e ke mai pu hare vai me ho ko foi tolu ngea na mata to fu a pe to ko foi de ko na wa ko ai ke foto even kapau o ku ave tai to tongi pe na ko whakau aku e sayang ke tauhanga utilize fu foi tolu ngea go ke toi ka pau ka ke mawai ha economic benefit pe mau pe social benefit hono tuku pe ai ke nau kau tahi pe mo to fua mo e ko he time limit pe hospital e wani mai ko life span ia ko ke polo o si kai lewe te au mai ai tau pe ko ne tangu tu pe tau pe o se ne tau ni me o se ne tau mo fu te ke au nga tahi fu tolu ngea ia ko ia ai to hospital tahi ma te pe ke au nga ko feu ia ka ai poi nen go e whakau o gai ki foi o gai pe hono ki whakamore ke lava light up ngai foi leini go ia tai o ange tai to tongia mai ngai TV radio station
tau pe ko TV ko fisi ko ni ori pe TV fisi ko ka to tonga dia ko man tu fo o sai mo foi ke polo al mi fisi ki ha mo ka pa ora te tau tala noa pa mo ngai me ko ya ke o mai ngai toi nga ko pa ke lai tapu ave ya mai broadcasting dai mo ko le mai news a fisi wa tau fisi i tongan na la pena to excess ki ai hange pe hana no foi fisi le te news e tongani wa ka tonga i fisi we fa tonga fa ka e so pe mo ha mo ko no hinga fo ke ko tau tolu we fanki motu mo fere he pasifiki ka ko teknologia ko ni tenelava ai tau tolu hange hafu pule anga kaua e taingo go tau tu fa ta hai anga motu kai ka ko anga fo ki e visone ak mo fa kau ke fa anga ai fu teknologia ko os in place ka wai hono time limit Maria Pito o mahino he tai ni me ai fa matala me fa kau e piben ko nga ku pa pe me ka fa no no mahino ki ai ma tatau ka to pe e finga ko ke ma tuli mui he tala no a teknologia ko no fai ngo fu fo ke e tala no ke foi leine to lo nga wanoa nga o ki pe foi taha pa kona na mulava ave o wanoa to foi to lo nga ai ko aku malava pe to lo nga ko ke tau nga o ki pe tipeni he fa pa anga ke tau lava nga o apa pe mai pa foi wanoa pe fiha malava katoa ko no confika pe fa moi me ngo moi uaya o le alui ka ko nga fo solo ai mahu inga ko ke ya ha te tau kei pa te toi o kai mo te visone pa te tokanga i kina kakai nga hi fitu fa yang fa tu Lelo ka pau ko sio ko ka pau tau pe ko au na nei kai ke yai nau ko ya. Ya ala pe o mana o ka au e ka fa ta pate ko i Switzerland. O i he mafai e poate ka ko mahui ka te au pe fa u halao ke faka ngata pe nau tari ui. Faka kau he mea ko ni ko kau poate ko na o poate i Switzerland. Nau whakatau mai le waka ko tongyaki. Waka ko ia waka ko ki tapiri. Waka ko ni whaki waka oma. Oma, koi. Pa na o mai lewa o mai na presentations ki he pure anga. Ko foi solution ki tau ngahi silence. Ngahi waka ki tau ngahi fie mau o whakawhefolau aki. Solo ko me ko na mari ko ra conference ko na fai ko ki hapai yai ko vaka fono te vaka fono mai ka ke na o sa fa ma bobo ke more ko uinga o na ta uinga fo ke more ko nga ko sisi ka pase se ka lere fu vaka ko full capacity ka me le ma un tala mai ka tau tolu solo na hala fai tu ni ke vaka ke fai aki e fono aki sai ka ko ha unga na kume vaka ai ko ngai se huia te tau trace il hake ta ko asenita fa foi tu ia na ka ke fai tu ni ia ko nga ko le ai ka kai pa mai fono sai kon ko mau pe wakaya wa foi tau pe ko na le ai ko tu waki atuia e taimin ko ke la mau nga ko tenta mai ko nga ka ta ke fa tau ke waka ta milion na pe ko ke la mau nga na tau fa tau mai aki ko full milion na solo ko uhinga e fa tala noa ai ye ai fo ke ta fa kata i fo ke anga ka foki mai pe solo ke mea ko tu aki ano ave ai lao o whakamawhai o tuku he sino. Kai ke o mai o tuku he lao. Pea apalai rewa lao tatau ke taha kotoa. As long o ave lao o tuku he sino,
Pau peheni le wanga e whakatala noa. Ha e hunga ke alua e o whai mea koe na. Koe mea na tala mai he minista. Koe poinia po haina ne tala tu. Koe poinia koe ha uhinga le rei o kuke whai e mea koe na. Ke te uraki mahino i koe ha e hunga. Ka koe ila whatoa ngai he whonuan solo. Tatau pe i he revolo kotoa pe. Ko te whehu ia, ko ha ua mou keria e lua koe na. Koe mea na tala mai he minista. O mo sia ke mahuinga koe ke ai transformations and mindset. Koi. Whaofa tau tōbi. Ke awe mo kwango kisio koe he. Ka pau hei kai ke whaha reform ke ngahi mea ta whaatalanga i paku wha race. Ka pau hei kai ke whakatontonu. Solo ko uhinga whakatontonu solo ke pehe ke ai hawae mea lere, kai tō lava lere mea lere. Kai te whi o mai waega ta mai kai ko tala mai he minista e mo lere mo tolu. Hange nia ko pehe mai ko he minista ko ngā kuai mawhai ke mo lere kai ka hawae e ke lere pe mea lere. Ka kai ke pehe, ka kai ko Mone apito, mahino e whakaukau, pa ko tui, ko whi whakaukau ke hanga o mai ke koe, e koe hulu i me whoke palo parema koni ko hoko ko koe ke tau, ke tuunga koe tau teknolosia mo mea. Pa ke o mai me whi whainga maare ka pa e whakalahi ke fo i leine o tolunga ua noa, lava pe, ki mautouria, lava pe kakai e ko koe i fisi o sio atu ke ngai mea hoko i tonga, koe kau ia he mea lere ia, he pehe foke ngai fonua ngo si aina mo mea nau ne o fe fitu na o ai na fenga peke na si o peke na mea ko na fonua na ngai polo kalama he na urea me pe ai leva ko ne tu ureba ko ni e biveni ko na fai foke reform ko ni na mo na kamata mai foke pranga ko si he pare mia malo reform ko ngai poate ai ko ne tu ko ya ku ke te lava reform te foke pe ngai poate ia ke lere ki mo ape ke feinga pe o ke tu pe po ate ke me a ke fu fefe. Oia. Ko reform ya ko reform ne foto mai a he ATP. Ai ngoi foi reform ko ya. Gai solo. Na toi ke fi ma be ke te reform. Ke te reform. O faka o makatunga he winga le reiso. Te o ata faka kau ko. Na ia e foi tutuni e poate ta poate kone kei polo ke na toi o mai e britantensi a ke foi kei polo pe mei Hawaii ia ki wava au ia foi whaka kau whaka vare so ka nau komiti nau toria o ao koe ono miliona koe whakau solo koe whanga whakau koe o foi ti conecta. Tau pego ko tak pai pa vai, Wai foi ti conecta ke afi. Foi ti conecta ko nei u lotonga lia ti loto tahi i e waha ko o Nusila mo Hawaii. Fa fi nga tonu mo baba. Foi ti conecta ko ya fi nga mo no milion. Koi. Sai. Ko fa kau nei fa ya ki he poate ko ya. Ko nga ke taki mai foi ke polo fikaua. Ka moto ke polo ko lele ke polo. Sai. Nā whehu ia he uhu ke poate, koe hai business case, koe hai makatuunga, uraki whakateknikare, ua whaka economic. Ke makatuunga i hono engage the public enterprise, ke nau commit ke foi solution, o hange nia koe pesete ne taha commit ke ai kai toi pesete hiwa ke ka koe foi lifespan yo foi ke polo ko ya fe unha be metau e wani sai fe ko hono fe u e me ko mahino mai re vai ne ka ke fai tutunia a ka ngai magatunga fa economica to ka magatunga fa teknika na fai tutunia magatunga fa foi tui personal agenda e na wa mo kautaha mo na mahen mo kautaha ai pe ke ai ka ko fa papawa solo. What's my weight? Qual solo toi tau e wanima.
Nari. Watch my weight. Ilo foi ono miliona ko na uliro to tai. When lipe ko ya o que tai au. Osi ta lifetime ta os my lifetime ke polo. O de que foi benefit ta. E fa fo mai foi me ga ke fo no. To ga fo. O me go mafa tu ke ga solo ta before mo fe mago fai. O kai ko ha uhi ngai ke pehe ke fetonge me alere. O que o mai ka preita toton we me alere mai foi vai toton me alere mai. Pua wila toton me alere. Tu ke ha foke ka pau ene fai tu uni go o kuhala ko fai tu ni pe hango ni ko na foi ono milion na ko na ke tala no ki ai. Pe tu ke he ange CVC ka pau de na hiri ngahi me ka kai na CVC. O ko taim ko na fai tu ni pe he ngahi ka hango ke polo mo ngahi poate pe he. O kua hapa angai o ku na ukore ke na vai ua me pure anga pe ku hiri mai ke totongi he tuku hau. Tu ke he ange mono toku hiri whaki ko he CVC ke fua he kakai. Oi, o ku case by case pe, ka ke pe ke aha. He mea kontoa pe. Expect a public enterprise here can now function on their own, but now make profit pay on their own. O hange pe hanu whakarere hakauta normal. Koi. But ui koi kolo ai kakai forward he pure anga. O whaiai pe taimu alu hange ko TPC. Nai lere mai ko TPC e taimu ko ni ki pure anga ki mua. Nai alu ya o si toka e waka e TPC krista. Pena iai fui taimi nai ai ke tamte pe whakatau ke privatize pe awe ka hataha kene. Kana i whenga agiris ke whamoui pe a TPC. He waha no makatunga wha historia ona. Kana i rewa ki injection ai una wango ai ki whau mai ki package kene hanga from stimulus package kene hanga ki aka. Kaike. I whamaui. Kaike kakukuhinga kakoi palpare mafoki hangi utara noa. O siangi u fai tutun go hala more ai paanga i kakai. Kai peke aha tahai e accountable kia, ke responsible kia. Uhinga, parema te hanga whatonga i solo. But foi mea go o common, it's accountability. O hui mai ne a fio ke accountability. Koe visone a akiris pa mo o takilotu ko accountability. Koe mea tu igai motuan pa koe puate pato a kakai ko accountability. Ka ke whatonga ke fu hange hano whairifia i kalai kakai ke wate nau tui ke patoa. Te koe tō mawhai ai talatu koe accountability. Ono inga solo koe ha. He koe fu kakai konu tangutu i olunga. He ngahi tunga mawhai. Uelo koe nau tariui pe. Kai te utoi vei ua koe kalasi koe a koe ngai whiara koe a. Te ke atamala blawe tau e ono koe ni koe whakatulo wate kau tamai a. Kai te a utoi vei ua ai. Ka koe hae ua ngau whai e fu refuse koe a. Ono inga koe fu i whakau koe a. Ka nau mai rewa o whairifia kalai kakai ake tala pehe to'e mawhai tui. O to'e mawhai tui e solo tok to'a pe mea whana. Kai ke to'e mawhai tui ia i whare area. Ka wai ke to'e mawhai tui ia ko ni sudone, pa wai ke to'e ia i rao. Ka to'e mawhai tui ko to'a pe mea whana. Ka kai ko ha mea ia. Ka pau na koe mea ia uhinga pau na mo ni mea koe ke maute whehu ma tuki whare area. He wai ke rama to wai ha mea mea ia. Kai tuku ai nau si hanga o whanau hake ke preanga rotonga koe te anau kempei ke koe kempei ni mea. Pelau pe mai he te awhio koe ke whawhi maari e preanga oe aho. Kai kei whai te solo. Te ata ile mai ko sio ko lolo ta taimika ta tuku whapati. Koe to'o mawhai tui ka pau e toi whakafok he pure he kakai ai pure anga lolo tonga ki whare are. Koe ni. Koe tau to'o ia ne mawhai. Ka pau koe kakai koe nau kei teke
tala mai kai ke feto ma vai tui ka na ke te ka tu pe ai pura ka lo to ka to ni te ana to si malo apito e piven ko ti mahalo ku ngari fe un ai ta polo kala ma he ahon ko nga ko na ku lava mahino apito tala no kon ke ta fa kon teknologi nga go fu ta fa la hien pe fa ngata hono fa matala i ke na ke mahino le que te matol ko que mau poto teknologia me kakai ka lava pe mau mahino i he tala no kon ke o mai ke nga kata toki ka fa ma opo mai pe kata toki hoko de ta proclama i he pompong monite io balo pisol o tu pe ko si feu mai pe ko si o bulahe to ho ha mai ki kolo sange o te kiangi wai fo ke issue hen solo ko ha wai ka lotu hen no ko ha ki foi fa malo hi ko ni ai hu ka mono fa malo hi ko ki ga ke o ate ngai sevesi ka ole ko ki hu o wai me uri la hi e aki mene ka lotu e so ka ai pe mo ka mai no la hi me faita na fehu ko ni ki ha fanga pe ai malai ta pula nya o gai pe ai ka pai ko o hinga le ka e vaccination o hinga pe ka me o ke o hinga le ka ai fa malo pe la va ta hange o ki fa mala o mai o hinga ko ja ma to le e ko me ko na ta o ka ke o hinga le ka he ko o Sanchez ke mate ka kapau te ke puke pese de peta ke faka malo hi sio to ki ilo to la ya ko o kai ke pe ke te ma pe kita he vai la si pa te mate automatic pe te mate ko ngai faka moni statistic a mamani o pese de peta ha death rate death risk sai tau pehe ko toko no mano i tongan. Pea o vare peu, kai ko scenario ni e malawa ki hoko. Ka koe we scenario en ke tau siange pe kuhinga le rei whaka malo. Puke katoa toko no mano ko ya. Ko toko no nge au pe e ala mate ai. Ai ko kuhinga o kuhinga solo peheni anga i whakaukau. O kui kai koe mate mea to ton ke tau ilifia ki ai. Ke o ngake hange tau lere ki he ko ngako te ilifia ke mate. Ki au e mea mahu ngaki ke mate uteu ke mate. Ke mate uteu ke mate, he o se mate, uteu mo ui e ta. O whakamakatunga he te whai kutuni. He malawa ke interpreti he kaulotu o peheni. Ko winga ho alu o gugeli ati. Ai ngai te tui o mai he folofola. E au ka kuonga e whakatanga e kau kakai karistiane. He kai te ke lava whakatau. Kai orewa ko iai e mark of the peace. Ko winga plau. Mana tui solo ko winga o ko whawhai au bitu. Wai pe kaulotu na whepak pia nato. Ka koe fui whakawhaian o kui au solo ke wanga pamatala. Ok, ilo time na ke ai kaulotu. Ka moe kau sai nisi. He foi whakau pe koe whakarea tui tapu pe. O koe angelo e wha, he turike wha mamani. Foi whakarea koe na nau pe he tapa wha rewa mamani. Pe o mo onia hono whakarea whakamatala e tau whakau. Kanai ha. Nai tapa wha mamani. Fofo bota whakamamani. Ko kuhinga he kai ke o ritu le li na hanga o interprete te ta. Ai me vai nga ku whanonga kau ia. I kai ko manga ku kai be foi lai pato kai ni pato matau. Kai ko poini eso. Kai ko poini. Ko poini ko whakamalo hi ho tui. E kai te ke lava whakatau pe te ke kai o erewa ko o atu. E solo. Whakakau ki he whainga advance teknologia. Koe ke lava taha ilo po koe fu. Ai whainga nau kon tau lava whitu taki. Dai mbego tau tala noai.
ki ha ko vaccination ni ko mena tau fononga mai do moia ki mo a mai ki a hon ko foi ere me ni te whakamalohi o kune whehui are mea te au ai apiriti o e huhu kene hanga whakakakato whakaukau hon uinga i rifia kaurotu leo huhu ia he mape huhu e vae kau kai ke uinga ia ai solo ko lavi pau ke ai wai i si wai te peke taimi ke tik tip ke ai kau make sense ai acumenia ko ia me resistance ka ape ka te au ko pepe te ke lava he pureanga pe ko tapuri ho so pe ko to taha fo matala i maga te au ai matunga fa malo hanga ko ni so o pe ang rewa ke kau po tala noa ka po ko mo tol ko na ko su ka to mo ta mai ko nga mo hu ke malu mo pe au ha au te ke hu pa ha risk o percent that kamuto hala o ke ha risk ya e mai na kai ko ya risk ko bet then that's my choice kapau ko percent ha risk ka ta ke to ko foi issue ke he ko hange ko ni ko ha tau te ai fa uri kona he lo to hala pura e ko hanga ko percent de risk ke ka nga fononga hala pura o pehe anga i whakaukau ko ni ha wenga o ai ke tau te a iau lo to ko ke percent ha risk kapau ke si hu ko ai winga foi fata no ai ma winga ko ke whakamakatunga lelei ke mo winga lelei me ko to pe te fai pa ko te fai ke ko wanga ko you do things willingly that's your heaven if you do things by force that's your hell ko ke pe ke winga lelei ka tau ko kai o lolo ta tai mi pa ko fa malo te fa ngamali apa e la peta ki programa monite pe mo tu site fa ma po pot kai ai fanki langa ngau o sio e aunga ki langa ngau e fa le ale pa mo pura ka fo ke ngai mea ke illegal 80 e ko be go he mea ka paure wa e ai tangata e o give up with in the fight hane toton ki hane konga kere o ko ka ya hane sirin ki toton e loya ta motu e success for all like is a fallacy ai ko pego success for all ka ya hali ko e services ke whakaivia ka kai ke nau alu o tau ke nau totonu ka kai leo ke success e fonuan ke ai issue ke tanto wrap up kai ko fa malo de ma fa mai malo bito e piven pe ko fa matala ku o ku mahu inga mari e pe mo e tala no ke hu ke kakai ko na fanongo ange ko ku atu ko piveni ke unga ke o te na ma uhala ka pau o ku ke loto volunteer pe ke alo hu pa ke alo hu o ko palo pare mai o ko ke ta ofi hata ho alo hu ka ke fi alo hu pa ke alo hu ka pau o force ko issue ya ko hinga ko matala no ange ko ni na utala mai o ku te hanga o whakapipi he kakai ko ke huhu e mahaki ke kakai ko o si huhu o tatau pe ma kakai ko o si huhu o kunau kei keuri pe ai vai lasi ko ndau tana kako issue pe kon whamalo hi hata ke whai hamea ko ke loto ki ai ko issue e ko whai ke tano kakapau ke loto ki ai pe o whaafofo ke alo huhu ke malu koe e piven tatoki hoko te monite Olo kau fa o sia te leo ki mea na lave mai o fi lave ko na ko na mo. Ah mea ko ni sol. Tai mo ko na fire ke ka na hu ko nga ko na tui. Ka ta of na to le na nga o. Pa he no to le na to finga ki te ma u pe mo ya. Ki au sol ko fai tu ton ko ya ka pa ke te fai tu ton ko nga ko te tui. Ko te tui kita ke o tu mo ui. Pero ko whakatanga ko ni os talamai pe os mai pe ononga ai fa ki hau ia
tari le rei ka pau ko ho tui. Paka pau kai ko ho fai me ka tui ala hu ka ma ho ngau. E tu ka ai ke fa tau ma u. Ai fa ari nga le rei fa ari nga le rei he. Ki au. Ka au ya. Ai personal soisa. Ka pau ko tu tun ko ya fa ya ke tui. Regardless e whakatanga o tene whakawhepaki au e ala whanonga. Hei kai tene ririwa e tui. Uhinga e whakauka. O uhinga ko utokona tena ke lawe mai ko he mea wai mwone ka ko uhinga wai whainga ia. O kukai ke whehu ia ka whia ngā ue mea. Te mau ai loua, O kai ke pehe, kai ke natula pehe. Ka pau pai ia ko tui, o ke tui ko e anga ni whakaukau o mai he wholofola. E whatanga i kakai tui. E whatanga i kakai tui, pako pau ke whenga ke nau punou ke anti-crisis, aki hono whatanga, whainga whatanga koe. Kai. Kai ke? Kai kuko ta mala e o taua ka kama kion, ono sio i ka sistem ya. Kai ko mone apito e whatala na kalo lahi mone asaya hene sio mai ke tatala noa i hona umalai. Ka kusai be ko ngā ku mahino be kakai. A tala no ta whai, ta toki whelonga ke monite. A wha malo atu he proklama li rei koni ku whao ke ahoni. Walo solo, o wat. Kainga ko e lawa ia tau proklama ko ia mawahe. Ku whao ko atu he ahoni, ko e langa whanua, ko e whatu whanua who'o. Aia ku ma o atu pe mo piweni piukala. I ahoni pa, whatanga pena e ongo le rei atu ka tiki mo tolu ki a pina e tau proklama. Ko kei whamalo ia pe ki mo tolu ko ia. Mo hanga o sponsor mai tau ngahi proklama mawahe ko ni. Aia e whanonga ato toki ngata ki he tū site ko e wika hau. Pea ku whamalo lahi atu ka tiki mo tolu e lawa ke whakahoko ngahi proklama ko ni. Ko whampena e kapana e ko ngā whuko ke mo ziloto ke whakahoko atu. Mo ngahi ngoa ka ko whamalo lahi atu pe. Kani ta e unga mo tokoni ki hono sponsor e tau ngahi proklama whatu whanua who'ou. Ngahi proklama mawahe ko ni kumalawa whakahoko atu. Mahalo ko proklama ni hono tolu ki he weekend. Ai ko e monitu si te wika hau e te tau te whahoko e pe. Ai whai proklama wha osi ko ia. Ngahi proklama mawahe. Ki he whatu whanua who'ou. Pa ma whok pe maua ia ke proklama nomolo. Ai ko e proklama taha kuma whahoko atu i he wike ko toa pe. Kake ngatai o ku atu pe ki whanongonongo ko ni ka pau ke fie mau ngā ue i Okalani Nusila. Ngau e leipa. Ngau kani i he ngahi kautaha ngau e sivile. O ku fie mau ke telefoni mai ke te au i he noa ua taha. Ua noa nima, noa ono, noa fitu. Noa ua taha, ua noa nima, noa ono, noa fitu. Ta tau pe ka pau ke fie mau ngau e leipa. Pe te ke fie mau, pokataha kou ke poto e whauri misini koe ni koe tika operator. Pe koe excavator. Ai ka pau ke poto he ngau e ake ngahi misini koe ni. O ku fia mau ke telefoni mai. Koe ngā ke lawa ke tatala noa ki hanga au e koe ia. E lawa ke whakahoko. Pe mi he wawetaha pe i Okalani Nusila. Koe ngau e leipa o ku ngahi whetu ke ngahi saiti ku lahi. O tatau pe i he whetu koe ni pe mo South Auckland pe ko North Shore. E lawa pe ke whakahoko ai ngau e koe ia. Kake. Koe ngatai e tau proklama koe ke ahoni. Pe whamaro lahi atu ka tiki motolo mo mea mai. I motolo kou kai ke lelei ka tiki motolo e ngahi proklama ko atu. Kou koe whamanatu atu ka tiki motolo whaosi ko ngā koe ni. Manatu iange ka tau ngahi proklama o ku whatongia pe au ke o atu pe ha whainga proklama. Pe au ata pe ai kau taha ngongoni ke te koe kau ke whi sponsor ha proklama ke whahoko miheni. Ata pe ke hau ke whahoko ho proklama. Pe ta tau ai pe ka ha ho tui whapolitikare. I don't care ki ai ko ngā o atu pe whainga maari ke taha kotoa pe. Ke hau whahoko ho proklama i he mea ke tui ki ai. Ko koloa pe ke oa na hoko ha whainga proklama. Ke tau mo ua ai i ha whainga tua ki e kuloi. Ka koe tala noa ka ngai proklama lelei e langahako tau whaami tau community tonga pe alawa ke lelei ke tau tuunga ko ia motokoni ke tau langa whanua kwhai i tonga o ku mahu inga apito o ngai tala noa uhinga. Tana pea ku ata pea ka mo tolu ka inga ke mo mahina pea ka tea kwa ni ku nau tamai o ku nau
whakanga i kau whai proklama ko nihi ko nau hao proklama hai fua me ngai ta whaake ke o au ke te au o ku whaafofa pe ka te au o ku kai ka hapala pale mai ka te au o ku mahu inga ho mo whakanga ma tau wahe ka tala noa ko konga ko palo pale makau ni ihi ko ia nau kape kape pe te nau au eke ngai lea tau ko konga pe ia o ku palo pale ma ka te au ngai ka taimi ko te wakai foi ku ke ngau eke ngai lea tau te to le wa ko ploka ki tua kai te te kau mai ki tau ngai ploka la maka ku ko whaamang be ke tau wahe pe mo tau tala noa ngahi tuunga pe o whawhia maari e le lei ki he nofu a kainga pe mo e lotu le lei ko ia ku tau kau ki ai ke ngā e lava pe ki tau wahe pe au seangi ko e tau whiri he wika hau o ku tau ki hoko pe ko e kakai tonga ko e ki tau o whakalanu a ki tau tolo ngahi tui wha politikari ke he o ku tau kau ki ai i ene pe he ko o whatika te mou tolu pe a whatawang ko e tau program whao se ni ki he wikeni ko ki te aha proklama e toi ngāt koe ni ma pongpongi mo sāpate tau toki wheseo whaki i he monite ka mō mea